Украина президенты ишгал етілген территорияларда ве Қырымда яшаған ватандашларға паспортларының беру себеплеріні ве кануни базасыны талил етмеге авали етті. Бұның ақында Петро Порошенко валын вилиетті ве Полония сынырында герлешкен ягыдин Дорогуск нұқтасының зияреті вақтында білдірді. Девлет башы қайд еткені киби Авропа бірлігі или визасыз режимнің амелге кечерілмесінен Украин сынырында инсанлар ақымы 20%-ға артты. Шунun üçün endeden başlap kırış çıkış noktaları işinin yanı veznini azır olmalı. Sınır ve gümrük nezaretini iyileştirmek. Bunun ile sanitar şariyetleri, istirahat ve aşama yerleri onaytlı olmalı. Бүгін elde etilgen malumatlarga ko'ra, aqımның 15-20%-ga artırması mümkün. Azır olmak gerekmez. Moldova ve Gürcistan'dan alıngan malumatga binaen. Anda akım 35 ve 40%-ga artkan edi. Şunun için devlet sınır hizmeti ve devlet maliye hizmetinin vekillerine hazırlanmak ve sınırdan geçu vaktinde nezaretini saklamak için bütün zaruri kararlarını almağa rica ettim.